Hola, hola, Danko. Welcome to Kaizer Chiefs True News Body. Ake sibheke lana esayidini likaNgcobo bafethu ukuthi ngabe ama coaches anaye na kuma plans especially ama big matches. Angazi ukuthi ngempela uzokhona ukuthi ahandlishe ama big matches afana nabo CAF Confederation Cup ngoba uNgcobo siyamazi ukuthi unesikhathi sakhe sokuthi aperform, unesikhathi sakhe sokuthi aslow it down, especially aksi decision maker. Akakhona ukuthi mawuthola ukuthi uvaliwe ama player akhona ukuthi awadlalise ama player njengo uThabo Cele nawe uyayizama lento le, unesikhathi sakhe naye, kodwa akakhona ukufana nalomfana. Khona lo mfana we-PSG uVitina ukuthi uyakwazi ukuthi nje adlalise ibhola ayenzele ukuthi ama player angene kwi-position bese uyashaya iphasi, or sometimes adubule nethini uthola ukuthi goalkeeper usarelaxile. So iyo lento efuneka kakhulu kuNgcobo ukuthi mhlambe engaba active, akhona ukuthi alidlalise ibhola, kumele ube comfortable nebhola mawudlala kuleya position. And then uVilakazi naye I think ngoba nje icoach iqhubeka emfaka as right winger, I think nayo uyakhula, uyajwayela kancane kancane, because ngeke ngambona bampostile lapha ngathi ubebedea. So I wish ukuthi nalamazwe bebamtshela wona lapha amazwe ayomkhulisa lapha egroundini bafowethu, because ngeke ngezwe noma wakhe ethi ufisa ngathi engaqhubeka adlale aze ahambe ayodlala ngaphesheya, uze washo ukuthi nala asebenzela khona e-restaurant usezayi-celebrity bafethu ngenxa kaMfundo nothando alithole ebantwini. Abantu bahlezi bambuza ukuthi umama kaMfundo. I think iyo lento ebaluleke kakhulu ngoba vele abalandeli beKaizer Chiefs bafowethu abalandeli abanothando kakhulu, bayakwazi ukucommunicate, bayakwazi ukudlalisa abantu kahle. Noma kukhona abanye ababuye babe yiqhwanqhwangu, kodwa I wish ukuthi singabanaki kakhulu, because vele angeke size silunge sonke, kodwa the rest of iKaizer Chiefs bafowethu abadlali abanothando kakhulu. Ngike ngabona na uHugo Bruce man, I mean eposta lapha ngendaba yeKaizer Chiefs, kodwa kubukeka nje most abalandeli beKaizer Chiefs abayijabuleli nje lento kaHugo Bruce. Kodwa into engayisho ukuthi masiqhubekeni siyisupport naye Bafana until nathi size siphumelele ukuthi sibe khona lapha kuBafana, because abafana bethu esinabo bafethu bazoba khona kuBafana bovele ebhayo omfundo the way badlala ngakhona oshabalala bazoba khona.